Hagi kendiat sengi baladap kata hakaat punyo terik nailur araja arpusa kinong ilam ka Voice of the People Party na rilum jaintia kila penlong da kajinga ki syong kelan mengor hakmat ka kerdop jangka office trekam ka Jainti Hills Autonomous District Council ban persya e kajing sengap jar ke sorkar halor kajing dawa ban siu pendap lut ya ketulop kinong trek ka council. Hakani kesengi kibor badai pet ka council bat kibor pulet kila khang talaru ka kerdop ka council ban omai lat ki noilam ka Voice of the People Party ban rung syaplau ban penlong ka jing ki hakaba wat kinong treru kila hap ban syong syabar ka kerdop. Habakan tho halor kani uba Thambor Siwat u Chief Executive Member ka JHADC ulaong. Bakimdai ki VPP Henry ki kenhon ki bawan syem kabu hakaba tang sujan yo pisa ki wanya ki ban kampat bayo ya ka pisa na ka jing ki jongki. Habakran sikilat patai kubor hakanok pai singi juga laipo tari unai luar arja arpusau uba Thambor Siwat ulaong bakala bandan jing sela kita ki bayaki bat ki nong trai ka council Henry umla ban ong baki kersan VPP. TV begini ki BPP di kuat kemudian popularize ya katakan kontrekan tu. Tapi dengan izin Indonesia kimde ki political party. Ini kita ki ngilak benang kita ki kerja NGOs, kita ki pressure group bagi syuan kentu sa office. Ladaki one man kesngiro ladai ban yo tulak ni ya be. Ladaki man ladai ban yo ni ya be. Katu kejingwan jong ki kam mentoi ero semut bekendek terhang tu le syong tu banang ladak ngidan pisah ni ai tu lo ladam don pisah lad kiwan man kesngiro nimlaban lai yakinong tre ngamla ban ong kasaiso ni tambakar executive committee kam sim le ban ong ba kejingwan jong ki di tang bakiwan makingin ngin sim serius lengin le approach ke government bandawa ya ka ba share jong ni bila kimwan ro kata ke kamram ko jong ni ngari imat pi kini ki pra kitip ba ki don ki bru jong ki ban di budin te mar la jan pelaj bisa ke state government mkikinwan be isa di sekausin kitip ya kata semang kisma memasuki tip balajan laj bisa kigalawan penisa kemar pajba bangin lej mangi baik mentang lej mangi la ya bisa kata sekat mun lajan yo kelajan gala on the way na le boleh upra na mana saya pin lej pra kale kan ko le mangi ke komiti ke ni ai nomor enggak ka di ulitar ngla submit ke government the government kadang pelai kakat badai ban pelai ke di maki kila tip kita mentai mat ka jahaskan ya bisa no ki pen iswa ban wan kata bisa ki kwa i kata jing long joki ba chopai ba de ki joki ba sa ya bisa to bio i ba kadai ka move nomor ba kalajan ga election MDC atau punya iba kadai ka sibenta ban politicize kadai ka issue jonggi nong trai jongka district council ta ka BPP ya kata te kimla bandai Henry lada katu kadai ke just tu ki jongki nong trai hapo ke council jonggi ngimla ban ong tang badai ki nong trai jonggi ngila ban ki lene ban ong ki 1% ya ta ti ban kidan la ka jong ke jing sing tu dei tambah hak jing yo i jong ni kumolong himenta nila ban ong ba kidan ni kinang tre jong council kiba pli ngimla ban penrem ye kin mar kidan kan ye tulop kini ban yo tulop ye regular dei taba kim ban ong hangiro kila ong Henry ni la kat kamu kata kebuat jong ni Henry kila pat kias lok pat ki BPP ke bikin sim kebuha ke kerteng jong BPP ban ai ke pressure yang setiap komiti ban belai bisa kisim nak kata ka chan hak kerteng jong BPP ban ai tu lop yaki riban ong ban makin ai ke jeng kersan ya ke BPP ta kata ngamnut ban kam lahir ban ikum katno tharai ka pending salary menta jongki nginang don sanyo benai kapoi kum ba katno riu puluh tam sebenarnya te gani ka bakri ong ba ka sarkar ka lajan ban pelaj kadai kini ki royalty shares ni royalty nak au major badu minor mineral kum ba katno bi expect ban yo na ka sarkar ni expect ni ka share jong ni sya kadang bun tang ba namar ka state government kam jung pelaj baro bar ka pisah boleh dapat konsai
Mereka ka pelai kat kum ke jing don pisat. Tementang expect ban yo kum tai kan riu kan yo. Kebalai bala proses kita ban pelai na. Hakini ki nyo bunai ki ba ki no krei ki tulop ki tulop na ki Senang ya. Ya, senang ya. Da yo mangi te makir la yo. Mlong kum ta ban yo tang ki membar ki star. Don tang ki benai ni ai tang ye ki yang iklan. La baduk mangi. Ti kamut niki council assets kiba ka district council kala don kamut ka council kamla ban generate revenue ban to meet that salary expenditure. Kai kecing bai dia kan. La talahi temba syangi stasi jang tiam long ban la. Ma fiktif ki penar ki ong ki bam ki ong rim. Video sengang kata ketit cu ni dan ki forest ni dan ki dum ka si kausul jangi ke babun kerhai ki dum ki jaga kita babun ba te ladani pendek kita ki dan ikat tu kan ki bang la ban generit ni generit ban tato tempat tadi por do ban la ado tampur ke Mak ki surat kritik mana ni? Ya kata terpilih ai ke nai dia keren ni tinggal pun terpilih ki kisim kamtam haja intia kisim advantage hakan ni kaji tang kan dia jadi tu kim dan dia koi pat ki isu de tang akan ni kaji duk pula pun sekursul kumbaong menai berajan ke mission embassy tolong kisu kuat ban peni supaya ba bagi ki jaj benriu nak kata kejing duduk tengah ngapat ngasutu la ka kanu la ki kimde ban sulit peni tang council ba bagi kuat ban yo tulok kede ban silang kede ban ai pressure state government kai cuba mentala dengan ada ka share ni kalau kadang dan sanpol repu kuro kede ban ya ai pressure state government kai ban pelaj berak betul. Di makipat dia kata kim dan bor kim dan ni ban dikran sa government kisulit sengap siar tak no kin yo mentah bunai tang ita kelati belajar laj kisah pelik pen ipat style oh la jan yo tulap kinang lagi niki ipat ban tidak kelong lo konta ni Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya